Nishonile mbukeli wetindzaba asibonge ukuthi ukhethe thine kanzi nalamuhla ngitana Topkhoma emkhulukhaya wetindzaba SABC eAuckland Park eJozi nathi ke lethamba embili. We do expect the president to take the country into confidence in respect of what have we achieved there. There's not much to expect from this president. We don't expect much different. We expect more of the same. Tinhlangano letehlukene tepolitiki tivakalise letikulindzele kunkulumo yebunjalo belive letawetfulwa ngumengameli Cyril Ramaphosa lamuhla. Sicubuka bukhoma ePhalamende eKapa lapho mengameli Cyril Ramaphosa utabe ethula khona inkulumo yebunjalo belive yeminyaka wa-2026 ungaphuthelwa. Satikalile kutheleka titatanyiswa eholeni lemphakathi eKapa kanzi sitawube sikhulumisana nemhleli wetindzaba tesiswati siphephile kunene sibuka emalungiselelo enkulumo yebunjalo belive. Esikhathini lesingaqedzi inhlitiyo mengameli Cyril Ramaphosa utawetfula inkulumo yebunjalo belive lelapho khona live lonke litawube livule emehlo netindlebe kuva kabanti lokuqukethwe ngule nkulumo njengalokwetayelekile ke emacembu etepolitiki lahlukene avete loko lakulindzele kule nkulumo yamengameli. The president to take the country into confidence in respect of what have we achieved there, what remains, and also what are the new ideas and plans to address the persistent water challenge. There's not much to expect from this president except a rhetoric that has been saying for the past 9 years. Really, you know, when you go to the NDP, we are approaching 5 years to the end of the plan. But if you look at the achievements, there's none. I think we should all expect him to update us on all of the commitments he has made in the previous State of the Nation addresses. So Cyril Ramaphosa treats the State of the Nation address as if it's the beginning of a new term of his presidency. He makes commitments and then doesn't follow up on them and then makes new commitments in the following one. Where are the smart cities? Where's the bullet train? Where's the massive infrastructure development that he's been promising year after year since 2018? We don't expect much different. We expect more of the same. But this is the first full year under the GNU, and we expect to hear what the GNU has offered differently to South Africans. We are expecting the president also to announce on an accelerated land restoration program, including security of tenure. Currently, the Department of Land and Rural Development has only been able to allocate over 50,000 hectares of the land. Kuqhubekela embili naletitsenza inkulumo yebunjalo belive letawetfula ngumengameli Cyril Ramaphosa lamuhla eholeni lemphakathi eKapa samukela umhleli wetindzaba tesiswati siphephile kunene. Kunene, ingabe emalungiselelo ale nkulumo ahamba njani lapho eKapa? Emalungiselelo ale nkulumo ahamba kahle, ahamba njengoba bekulindelekile, ticukuthwane setifikile, tindvuna tifikile, labo labamenywe iPhalamende kuthi abete bate ubungata nelive ngesikhathi lilalela inkulumo yebunjalo belive sebafikile njengoba eva nje umbukeli kuthi kunemsindo lengetulu kwekuconza. Kepha ke ngikuphathele emasekela lamabili etindvuna tembuso sawuqala esikhulume namakelindiwe njali lolisekela vuna yetekuhlunyeleliswa kwesimilo make kafishane nje sibona tehla enyuka tiboshwa kunesiboshwa letisuka ePitoli tiya eKZN kuthiwa kulapho khona kugcine kakhudlwana umthetho yini imbangela? Imbangela yaloko asicale ngokubulisa abalaleli emakhaya make sibonge nelithuba silitiko le-correctional services. Sina-ke sithi masisebenda lapha sibuke ukuthi tiboshwa tethu tiphatheke kahle noma tiphatha kahle bese kunalento siyibiza phecelezi ukuthi ukuba profiler senze ne-security report masibone ukuthi kukhona isidingo sokuthi singamisa la elijele la kugcine khona umthetho bese siyakwenda lokho esikwendile kuletiboshwa letimbili okhuluma ngato make sibonile ukuthi kunesidingo ingako sibathethe sabayisa le ku Supermax sibasusa ngapha ePitori la kuyi-Cimex khona ukuze bagcineke senzela nokuthi nabo baphephe
nabo baphinde futhi bakhone ukuthi kungabi nalokhu bahlukumetako kodwa ke kumthetho ukuthi ngesikhathi litiko litawuyenza leto assessment libuke ukuthi kusesekahle bese liyaphinza futhi libabeka ngwendawo efanele. Esifundeni seMpumalanga usika ingcephu utimisela udolalela mengameli yini lo ilenzele kumengameli? Mengameli sibuke ukuthi akhulume kakhulukazi ngokuphepha ngoba siyabona ukuthi nasekhala sibuya ngakhona kufa kwabomake nabantwana nokushajwa kwabantwana kudlangile ingakho thina nami ngibuye eMpumalanga ngithi ngathi mongameli angayibuka lento ayikhulumise sizwe ukuthi usiphathele iziphi izinhlelo ukuthi sibuyise isimile emakhaya sibuyise singakhohlwa futhi nalabantwanyana esibakhulisayo babafana abakhula ngaphandle kwabo baba ingakho ubona abanye benda tindo leti thusaka ngendlela emangazayo ingakho ke silitiko nathi sizimisela ukuthi upresident ingathi angaqinisa kakhulu kokukhuluma ngokuthi kuphepha kwemphakathi kubalulekile. Sibonga kakhulu isikhathi sakho Maki. Ngiyabonga. Sengidawuchubekela embili ke mbukeli ngikhulume naMake Regina Mhawule siyamathi kakhulu ke eMpumalanga bekangumphathisa welitiko letemfundo nyalo ke uyindvuna ulisakela lendvuna lelitiko letemfundo lesisekelo Make baphasile bantwana bayachubeka baye tertiary yini ungathi kunemigama emkhathini we tertiary ne high school sibuka laba phase ngenombolo letisetulu ema tertiary athi angeke akwadi kubathatha bonke inkinga angeke sanibonana ngibingelele nebalaleli nebabukeli bakho emakhaya siyabonga lelisuku luze lafika kodwa ke into lekhona ukuthi silive le South Africa utakhumbula kusacala sisive lesincane kakhulu ema university ngaleso sikhathi abelingene lelinani lelincane kanti nebantu labe baya esikolweni ngaleso sikhathi bebabancane kakhulu kodwa manje imfundo ivuleleke wonke umuntu sekufute si-country sisive sakhe more not only universities sakhe nalamanye tindzawo tokwakha tokufundisa abantwana kumakhono ngiloko lokubaluleke kakhulu ngoba akusibo bonke la kumele baye university akusibo bonke la kumele baye ema-TVET noma siwangeta lama-TVET kodwa kufuna ukuthi akhulumisane naloku i-economy yelive lethu umnotho wethu ufuna kona so kunginyalo lelinani le-capacity yema-TVET nema-university awaneli loku i-education iproducer kona bayakhala abakhoni ke etikolweni scholar transport siyashota isalaphi indzaba icala emuva la sibuya khona utakhumbula ukuthi nasicala scholar transport wonke umntwana lokumele atfuthwe bekatfuthwa kodwa manje nalabantu letindzawo letinyenti labo bokuthi beka etindzaweni uthola ukuthi akunasikolo sekuba lelinani lelidzinga i-scholar transport liba liningi kakhulu kudlula lamandla ahulumeni kodwa-ke sikhulumile ngako namongameli lengithemba kokuthi utayikhuluma nanamhla kufana nendzaba ye-school nutrition naye ngiyacabanga ukuthi utayikhuluma namhla ngoba the more labantwana baba baningi esikolweni the more kudzingeka letinsita kakhulu kanzi-ke le amount yema-resources lesinawo awaneli letidzingo tebantfwana kodwa-ke ngoba sihleli phasi sakubuka sakhalkulata nokuthi kudzinga kangakanani lesithemba ukuthi ngoMarch uma minister wetemnotfo akhuluma we-finance akhuluma utasibonelela silitiko letemfundo ngoba konke kusime tukwemfundo akukasimi kuphela kulokunye uma sifuna kuthuthukisa umnotho funa sithuthukise temfundo eSouth Africa placement bantwana bayanjila nje basikhuluma akusike eGauteng kuphela naseMpumalanga bayakhala bayanjila bafuna ke esikolweni abakwati ke esikolweni kune backlog ya 1000 eGauteng bantwana lesolo banga place singathi nje ingetulu nakwaloko kodwa-ke sine mathathu lama-province la anenkinga i-Western Cape, i-Gauteng, senempumalanga. Impumalanga is affecta kakhulu eNasport, eMbombela, is affecte enkangala, eMalahleni nase-Steve Tshwete. Kodwa-ke yasempumalanga seyiyalungiseka nanoma basanjila kodwa-ke iyalungiseka. NaseGauteng bathembisile ukuthi bataba bafaka ngisho emasontweni
ngoba ngendlela abantu bathutheleka ngakhona baye eGauteng akusi base South Africa kuphela bantu bechamuka nakulamanye emave nalaba bokuletha bangena maphepha bonke beta eGauteng nase Western Cape kodwa ke sisakhulumisana neWestern Cape ukuthi ibone ukuthi ibafaka phi labantwana. Sibonge kakhulu isikhathi sakho Minister umuhle ulungele lisuku lamuhla mengameli yini lofuna akutshele yona. Into la ngifuna angitshele yona ukuthi senda njani ngemfundo yase South Africa njengoba ngishilo ngithi i-school nutrition sibukelele ukuthi asho something nge-school nutrition asho something i-performance akusasinto ukuthi kusakhulunywa ngayo ngoba i-performance hayi ihamba etulu kakhulu singahle thina sibantu base South Africa sibona ngathi abantwana bethu abaperform abantwana bethu bayaperform kodwa ke ukuthi sibasaphi nase baphase grade 12 singacabanga ukuthi umongameli tokhuluma ngaloko akhulume nge-school nutrition akhulume nge-scholar transport akhulume nange-higher education lokuthi kufuna sakhe emakhono ngoba labantwana labaphase matric kufuna sibayise etithungeni tokwenda emakhono bangabuki kuphela ukuthi bafuna kwenda lokhu nalokhu kodwa lokhu hambelana nemnotho welive lakithi. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho Minister. Lelo ke bekulisekela lelitiko lendvuna yelitiko lemfundvo lesisekelo asichazela ke kabanti la kulinzele lokutawukhulunywa ngumengameli kulolilanga lamuhla angibuyisele e-studio sitawuphinze sihlangane ngemva kwetitolo lapho sesitabe sikhuluma khona nemhleli wetepolitiki eSABC. Udivele ke mbukeli ngusiphephile kunene Mavuso lokanekise khona eKapa lapho ke mengameli Cyril Ramaphosa kulinzele ukuthi ethule inkulumo yakhe yebunjalo belive. Kazi ke netakhamuti taseMpumalanga atuvakalise imibono yato leyehlukile ngalete kulinzele kule nkulumo yebunjalo belive. Ngifuna ukuthi especially labahleli tikhundla yabo abakhulumise kule mali labayithola ukuthi kufuna basilungisele izinto especially imigwaco mabridge bangayendi corruption size sibone baphonga ukuthi idlala iboshele khona abasilungisele imigwaco bangethe tikolo la abantwana la bashotela khona tikolo ukuthi bafunza ekuzeni we address president but konke lokho addressako akwendeki kude lokwendekako sukusela vele wangena there's no change yeah ngathi kuba worse president sithini besingathandzana ukuthi ayende malo job opportunities for lusha lwanyalo because most yethu thina abantu labasha asinawo umsebenzi kona siyazama siyafaka amasivina but simsebenzi kude. Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena sekhona hlala nathi. Indvuna yelitiko letemanti nekuhlandeka Phemi Majodina ikucinisekisile ukuthi tindzawo letinyenti lebetide emanti sekucala kuba nawo. Lokhu kuta ngemva kwekuthi takhamuti taseJozi nasePitoli tikhale ngekweswelakala kwemanti. Majodina uyakuvuma ukuthi letingcinamba tichubeka kuletinye tingcinye te-Emarusha kanye neMelville lelapho imitamo yokulungisa isachubeka kwehlisa umthwalo kutakhamuti lelitiko selithumele emaloli emanti lange-52 kuthi ayophakela emanti kuletakhamuti kude ucinisekisa ukuthi atiwesweli emanti kusalungiswa. Majodina uthi ukuthi lesimo sibe kakhulu kubangelwe takhiwo ncandi letinganakekelwa kahle lesekholele ekutheni tihluleke kusebenta kahle kubambeleleke nekubuyiswa kwemanti. Our report both from Rand Water as well as Joburg Water is that most of our systems, the reservoir system, has now stabilized, ranging from 40% to 90% in terms of water supply. Kusenjalo indvuna yetekubusa nekuhlanganyela netendzabuko Velenkosini Hlabisa ucinisekise takhamuti ukuthi kuphakelwa kwemanti kudo tonke tindzawo letitsikabetekile kulindzeleke ukuthi kubuyele esimeni lesetayelekile ngelisontfo. The executive mayor of the city of Johannesburg made an appeal which we are taking on behalf of the government in terms of assisting the city of Johannesburg with the resources financially to replace
the infrastructure. Ngakulolunye luhlangothi takhamuti tasesoshanguve eBlock L kulomgwaqo weOpre Matlala betingenele umbhikisho tivale umgwaqo ngemathaya kanye nematshe kulandzela kwesolakala kwemandi lo mphakathi uthi sekwengce emaviki lamabili solo ude emandi. Mbukeli sibuyela kusiphephile kunene eKapa sibuka takamuva njengoba ke emalunga etinhlangano letehlukene sekaqalile kungena ngekhathi eholeni. Kunene tithini takamuva? Sibuyile futhi siseKapa lapho khona kulindeleke ukuthi mengameli ethule inkulumo yakhe yebunjalo belive yeminyaka wa 2026 bengethembiseke ukuthi ngawubuya nemhlatiyi akusaphumelelanga noma umhleli wetindzaba tepolitiki eSABC kepha ke senginemholi welicembu leAction SA Herman Mashaba bayatiwa ke laba beAction SA ukuthi bayibambile ngale eTshwane kafishane nje yini lenilindzele ukuthi mengameli akhulumele kuyo kule nkulumo yakhe ebunjalo belive siyabona infrastructure igugile imigwaqo emandi yonke into lehlangene nempilo yemuntu ayihambi kahle nilindzele ukuthi mengameli akhulume ini. Well, I think, for me, for having taken a decision in 2015 to enter the political race was Asixolise ngaloko mbukeli kepha ke sikubutile ukuthi ingabe ngutiphi tingoni lolindzele ukuthi athinze kuto mengameli kule nkulumo yebunjalo belive lamuhla umbono wakho uyalandzela. Ngifisa umongameli akayithinte engakhulumi. Kunendaba ya 35 years la ukuthi ufuna umsebenzi wa more than 35 awusakwazi uqasheka ezindaweni ezifanele. Kodwa makuvotwa ayikhuluma indaba ya 35 years. Uza uphefumula nangakumbi kwintswelangqesho yoMzantsi Afrika. Ndinalo ithemba lokuba ke imisebenzi singayibona ivela. Sendangazi noba ndingathi makagxile entwenini ukuba hayi lo mhlekazi izithembiso zakhe azifezeki zonke. Ulurhwaphilizo wayethe uzalulwa ulwaphulo mthetho abantu babulawa yonke imihla. Ngifisa ngathi engagxila kakhulu kwintsha yakithi esithe yafunda kodwa amathuba omsebenzi engawatholi nezama ukuvula amabhizinisi kunzima ukuthi ithole uxhaso. Ngiyafisa engazathi mhlawumbe bengakhuluma agxile kakhulu emathuba emsebenzi ngoba abantu abaningi abanengakhulu abafuthi abahlela bangasebenzi. Bengafisa mongameli akachaze kabanzi ngokuthi labantu abadala abalapha eParliament batawuhlila nini. Izingane ema-university ziyakhala asikhokheleki. uNSFAS wenza ngendlela yawo. Linyendi lifundzile kodwa amathuba omsebenzi kude. Hayi ayikho into endiyilindele uTata Ramaphosa. Ayikho kuba uzophinda into ethethwe uMandela. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe yetfesa ukuthi phendvulela ngawo. Nasivakashele emakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Mbukeli kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Shonile Rebecca siyavusela kwene mbukeli tingoba tesiswati khona ke ekhaya ku SABC1. Nathi ke lesiphethe kuhlelo njengoba ke ongeke emehlo asenjwe eParliament la kuleli namuhla kwathi simengameli utabeke etfula ke inkulumo ebunjalo belive sitahamba ke sibuye abanina ke inkulumo lapho sitawuvula khona ke netincingo kubaleli bethu ukuthi ke sitawuva sike njengebahlali banalike live leNingizimu Afrika yini ke labalindzele ukukuva kuyoke inkulumo yemengameli ebunjalo belive ngesimbi esikhombisa namuhla kumsakato legwalagwala sihlangane ke ngayo kwesimbi yesithupha kuzomade bensimbi esikhombisa kuloke lihlelo lediphuma embiteni nzamba malehle balengane egoli sibonge mbukelo kuwe ekhaya. Kakhulu kuye sibu embombela sicolise ke mbukeli njengoba besishilo ukuthi siphephile utawuchubeka ngale Kapa sichazele ukuthi tihamba njani tinhlelo njengoba mengameli kulinzeleke ukuthi etfule inkulumo yakhe ebunjalo belive ngelishwa ke sihlulekile kuva ukuthi umholi welicembu leAction SA Herman Mashaba yena ke yini la ilindzele mengameli njengoba ke tinzambo tethu tivele nje dasicimela siyacolisa kuloko kepha ke tiyaguca talamuhla asiphinze sihlangane kusasa letela maleti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo intsambama lenhlengwane.
Sikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngora lomuhle kanti-ke masibuka sithombe sethu akhombisa ukuba mahle kakhulu-ke amathuba emvula mawubuka-ke lacishe esifundeni Eastern Cape njengoba lapha kuye-ke la 80% 60% mawubuka-ke lacishe enkabeni elive njengoba ku-30% mawubuka-ke la empumalanga yelive ngora lomuhle kanti-ke naselangeni lakusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula lapha kuye-ke la 80% kanti-ke asimile ku-60% ikakhulu-kade enkabeni elive ngora lomuhle kanti-ke likhombisa ngibhonya ngemafu mawubuka-ke la cishe-ke entshonalanga Kapa ngora lomuhle kanti-ke la masibuka-ke isicwayiso lesivela kubaka South African Weather Service sihlwa namuhla likhombisa-ke kuduma kakhulu mawubuka-ke lacishe enkabeni elive ikakhulu-kade sifundza-ke la i-Free State ngora lomuhle kanti-ke naselangeni lakusasa sesekhona-ke lesicwayiso sekuduma kakhulu-ke kwelitulu mawubuka cishe tifundza khuphukela-ke empumalanga yelive ngora lomuhle ikakhulu-kade sifundza eGauteng empumalanga kanjalo-ke nayo i-North West njengoba nemlilo ungahlube khona ngenxa yekushisa lokukhona esifundzeni-ke la i-Northern Cape ngora lomuhle masibuka-ke la emazinga ekushisa elangeni lakusasa masibuka-ke sifundza eGauteng endzawo letifana nabo Pretoria Bronkhorstspruit lapha ku-28 27 mawubuka ngale kubo Springs bo Vereeniging nabo Carletonville likhombisa-ke kufuthumala kuleto ndzawo leto kanti-ke Limpopo ngora lomuhle liphalale kuyashisa nga-34 nakubo Musina eThohoyandou lapha ku-32 kanjalo nasePharabulo lapha kuye-ke la 34 kanti-ke empumalanga the place of the rising sun esikhukhuza lapha ku-34 embombela ku-30 kuyashisa kanti-ke kubokhelo line lapha ku-26 mawubuka ndzawo letifana nabo Mkhondo kubo Standerton lapha kuye-ke la 29 iKwaZulu Natal indzawo letifana nabo Mnambithi lapha ku-32 khuphukele Vryheid kanti-ke Richards Bay uLundi lapha ku-33 kuyashisa kuleto tindzawo leto ngora lomuhle kanti-ke KwaZulu Natal nobe-ke i-Eastern Cape indzawo letifana nabo Ncuba lapha ku-29 eKomani 28 babuka East London nabo Makhanda lapha ku-25 eWestern Cape indzawo letifana nabo Fredendal 27 eGlen Williams lapha ku-30 babuka Beaufort West lapha ku-eke la 28 ngora lomuhle kanti-ke i-Northern Cape indzawo letifana nabo Springbok lapha ku-26 29 eKurumane 36 lapha-ke kubo Upington eDR lapha ku-30 ngora lomuhle kanti-ke i-Free State indzawo letifana nabo Welkom lapha ku-26 24 eBethlehem mawubuka Sasolburg lapha ku-29 ePorterville lapha kuye-ke la 27 ngora lomuhle kanti-ke sifundza ikakhulu-kade i-North West ngora lomuhle mawubuka indzawo letifana nabo Tosca lapha ku-30 kuyashisa kubo Vryburg 29 mawubuka boTaung nakhona likhombisa-ke la kushisa ngora lomuhle kanjalo nakubo Rustenburg lapha kuye-ke la 31 ngora lomuhle kungakube ngikuphathele kona busuka bube lobuhle